Sakubingelela sisekuyo inyanga kaMasingana ngokosikompilo labantu. Phela kuthiwa uMasingana ngoba ukusinga kusho ukubheka noma ukubukisisa njengoba abantu basuke sebeqala ukucinga noma ukufunisisa izitshalo esezemilile. Kulomkhankaso wokufunisisa izinto ezintsha sengathi singafunisisa nezindlela ezingcono zokukhulisa ubudlelwano nalabo esibathandayo. Ngingu-Andile Khayelisiwe kanti nanka amazwibela akusihlwa. Funana na Libuwane Bongo. Don't cry, please. Please don't cry. Sorry. Thina msenhleti bane kuthiwa anga nako nabezwanawo naka thomuse basemakhayeni beze bazokubika bathi umntana nakho usonele azange beza. Endabeni yethu kusihlwa mbukele isihlangana noNothando Bongwe waseSwatini kaNgwane onesifiso sokuhlangana nobaba wakhe angamazi asizwe udaba lwakhe kabanzi. Igama lami ngisinothando wakabongwe ngiqhamuka eSwatini ngihlala eMagubheleni kaGugu. Ngitalwa nguLindiwe Shila Malinga naye waseSwatini. The reason why ngibhalele kaKhumbule ekhaya is because ngifuna babe longitala babe longitala ko angimati make washona ngangideni pemvulo ukuthi angitshele ukuthi babe ngibani. So ngikhuliswe ngogogo namkhulu. Ligama lababe nguLibuwane wakabongwe. Kuze ngathi ukuthi ngiLibuwane bekabhaliwe ku birth card yami. So make waya eVenda wayosebenta ngo1994 because mina ngatalwa 1995. I think lapho badibana khona nababe. Make wasuka eVenda wabuyela emuva eSwatini amithimini. Ngataleka kanjalo babe angadi noma uyadini ukuthi ukhona mina. But I hope uyadi. Kukhula ngaphandle kwababe kulukhuni. Angizange sengibe nefather figure empilweni yami. Ngike ngagula for isikhathi esibhedlela bahluleka. Bagcina sengihamba abantu besinfu bangitshela ukuthi kumele ngihambe ngifike ekhaya. I hope lokuthi ngibhalele la kaKhumbule ekhaya ndamthola babe angiphendule ukuthi kwendekalani kuye namake. Ukukhuliswa ngogogo namkhulu bekumadima because bobabili bebangasebenzi kodwa baphila ngekulima. Sometimes nabangakathengi kude abambe ama-piece job umkhulu nagogo abambe ama-piece job because namake wangishiya ngimncane. There was a time la ngathola khona umfana. That was 2014 kwangimadima. I think ngangithenga umuntu futhi otongikhombisa lithando that moment. Gogo sokhulile kude labeka ngakwenda. Banifana esikolweni bangithiza ukuthi ngisebenzisa sibongo lengasadi but ngithi ngwaseVenda bangibida ukuthi ngilishangane. So kukhula unalawo magama you end up uba ne low self esteem. Umfana lenginaye ngiyazama ukuthi kungamveleli lokungivelele mina. Ngiyazama ukuthi abe nayo ibondi nababo wakhe uyade ekhaya kibo. Umuntu longibabe kimi umuntu lengithi lo tangayida empilweni. Nakakhona babe empilweni ngiyathi ukuthi okay lithando lababe ngilitfola ngalokwanele. Ngadi nemvelaphi yami ukuthi ngisukaphi. So nakude babe empilweni kuba likhona lokunto ohamba nyalo ngiyofuna babe lokhona kimi ukuthi ngifuna kwadi kwendekalani lokhona nami ngithole iclosure ngade ukuthi ukhona umndeni wakhabo babe ngiwadi nawo.
Uhambo lwethu lokufuna ubaba kaNothando luzosithatha amahora athi awabe yisithupha njengoba sisuka eRandburg eGauteng silibhekise eThoyando eLimpopo. Siyasaphoqe ukuthi sishintshe imoto besihamba ngayo kulolu hambo lwethu noSinothando ngenxa yesimo esibe ngaphezu kwamandla ethu. Ngajabula uma ngamkhanza asaphila adongitshela ukuthi kwendekalani kuze nami ngithola iclosure. Kwenye yalo ngisephethwe livalo because angathi ukuthi kwendekalani uma ngifika embileyo. I hope batangemukela kahle. Sawubona. Ngiyaphila njani? Ndiwa. NginguSinothando Bongwe, umfana Lindiwe Shila Malinga waseSwatini. Okay. Ufunana na Libuwan Bongwe. I'm the one. Okay, so you are my father? Yeah. So. Sorry, my daughter. Sorry, my daughter. Please don't cry. Sorry. Sorry, baby. Sorry, man. Can we go private? Siyohlala phansi sikhulume kahle. Okay. Just play quiet, please. So, ngicela ukuthi kube bowadini ngami. Hey, I know about you. Then did you try to search for me or? I was struggling. I was in need of you. Since I heard you were born. So you knew when I was born? Yes. Okay. Your mother was just promising me that she will come with you. Okay. But unfortunately, she passed away. So you knew about when she passed away? You knew? Yeah, the sister of your mother. I met her somewhere around the town. But when we were busy organizing, she went back to Swaziland. So what exactly happened between you and my mom? Mia huyu mtu. Ndoba ndichiandana nabo. Ti ndachiandana nabo ti rari richikofunana. Vambo divana problem afa baba kudzula wona. Va decide humela Swaziland. Rava richivotohamba ngava phone fedzi. Ravo swika he phone dzakhelana. Rasichakona vana uamba. Ndi hapa ndichitangana na mukomana wa Miyano. Vabombudza zori mini. Miyano volova. Ende inini hone. Ndari nojia zinamba phone. Chikotodori kamsi ndidokona wamba na ini. Ti uchifona ngange zvidiva distance. Ndichiti ndidowamba na ini. Hambo dingarangara phone. After ukuchumane naye lo siswama because angathi lokuthi ngibani ngoba kude kufamily make lamtshela ukuthi kwendekalani lengwatiwe nje mina ngatfola ngelibirth card yami ukuthi baba wami ngibani mukomana wa Miyawe ti vodosuka he vazvidiva zvauri nenda ndichiandana na muratu wavo namusi achituwa hapa ngauri wavona problem hapa adiva achikosumbedzisa zori hola mutu ova kufuna badi uri akone kudhova adhani vone mara problem Miyano vambodilwara vachilwara nenda vochikotozvipfa zori vorisiya ndichikopfa zvavudi ndozvipfa nga mukomana wa Miyano ini uvova vachiandana namwe munoone ne ndomuhangwa
vachida ngeno Thohoyandou vachiandana na mumwe munna pano. Zvino mungana wa hoyo munna wenda va ndichishuma naye taxini avo aita zori nne ndikona u ḓivha uri ini ni hone ende ni na ṅwana mara zwino problem dzi founu ende zori ini ndiye khona i ṱoḓa zwo vha zwi serious nga maanḓa nda si na problem. That's why na mufumakadzi wanga a tshi zwi ḓivha zori nne ndi na ṅwana Swaziland. So ngifuna ukubuta ukuthi nina make nacabana wavele nje make wahamba ra songo lwa na luthihi. Problem ye yavha hone ndi ya uri hafa he ava ku dzula hone ho vha makhulu wawe nne ndi ḓivha ho makhulu wawe avo wana uri hafha ha makhulu wawe ha ku farea zwavhuḓi na nne nda muvhona zwo ri ku slima ha vhona uri nne thina chance tsho ri khamusi ndi nga mu kokodza na dzula naye na nne nda ndi tshe muṱuku avo humbula u ita mini u ṱuwa ngori a hafha Thohoyandou thi wa u tshi zwi vhona zwo ri tshiṅwe tshifhinga ha ku farea zwavhuḓi ngauri o swika he a na muthela a ita zwo rengisa makete so a tshi rengisa dzibanana na mini ende nne ndo vha ndi tshi khou alusiwa nga malume ende ndi khou alusiwa nga malume tshelede ye vha tshi ita vha tshi ṋea malume nne nda tshi ita ndi tshi mu ḓadzisa uri a kone u renga zwithu zwo ita zwo rengisa. After uve ukuthi make uhambile nalahlekelana wase uyaya yini le la bekahlala khona kufuna ema-numbers and uve ukuthi kuchubekani eSwatini kwendekalani and uma sengitelwe tikhona intaba lo watenda kusifuna uzositfola until make afika la afa khona. Nne ndoguma ṅwana a hone ende nne ndavha ndi sina pulani vha khou zwi vhona na zwino ndi khou reila thekhisi ndavha ndi sina pulani na nthihi yori khamusi ndi nga struggle uri ndi ye Swaziland ngori na passport thina mara mbilu ya tshi khou ḓivhavho uri ṅwana nyimele ngori na nne so background yanga a i tuvha yavhuḓi ngo ralo ndo aluwa ndi khou to struggle samiyanu na vhone ndo ndi khou zwi vhona zwo ri vha khou to struggle. After ustrugglishile then wase uba fit ukuthi ungakhona ukuthi uye eSwatini khona nje lokho wakwenda khozinyalo so right usengaya eSwatini uphindze futhi ufike umfune bonga ngitfola and ubuyele le la bekahlala khona make ufike ubude bebatakutshela kokuthi okay uphuma ubhekephi avalamke guru vombo ḓi lovha na vhone vhe vha vha tshi khou dzula naye zwavhuḓi ndo vha ndi sa ḓivhi uri ndi nga ri ndi tshi khou ya Swaziland ndi khou ya Swaziland gai ngauri havala mukegulu vhe vha vha khamusi vha tshi nga mbudza zwo ri gai vho mbo ḓi ri sia ndi nda sokou ḓivha uri ndi na ṅwana Swaziland mara uri gai bulege nda wana uri ti khou ḓivha ṅwana anga ti a si uri mbilu yanga ya isa vhavhi ndo vha ndi tshi zwi pfa tshifhinga tshoṱhe nda tshi zwi pfa zwo ri habe ndi na ṅwana bongacabanga ukuthi uyakudzinga ezibaba wakhe and ungumfana wemvombatana nda ndi tshi zwiḓivha zwo ndi na ṅwana wa musidzana and nda wana uri ṅwananga wa musidzana una ṅwana nga murahu wa musi houḽani mukomana wa miyanu lo kunenda ukuthi ngikufune bengigula wes saya esibhedlela bangisitanga next kude nje labangisita kona then sasesiya kuma-traditional healers laba fe bangitshela kona ukuthi angihambe ngekhaya ngifike ngifune baba wami mara zwino zwo ima zwi khou ḓivha hone kuyaye kuvele phindze nyamalale wewe ni khou ṱuwa matshelo ene ndi khou eḓela tshitandani ene matshelo nṋe ndi tshi vhuya ndo ita zwo ri zwavhuḓi ndi u fanela u wana namba founu hapa uri a ni khou tea u wana namba founu dzanga fhedzi uri arali ni ha nga sokou tou itea khamusi nṋe nda xedza na nṋe ti khou ṱoḓa uri hedzi namba founu dzine nda ḓo dzi dzhiwa nga nṋe ndi ndoṱhe dzi fanela u dovha dza dzhiwa na nga muṅwe muthu na nga makadzi wanu dzi fanela u dzhiwa nga makadzi wanu dzi fanela u dzhiwa nga mufumakadzi wanga u itela zwo ri nṋe na musi ndo xedza founu dzi vhe dzi hone hedzi nambaro u itela zwo ri kone u vha na vhukwamani ha uri ene a nga tou kona hani u ḓa khamusi a si khou tou ḓisiwa nga heyi nyimele a khou tou ḓa a tshi khou ḓa hayani ra vhona uri ri khou ita mini ri khou dzudzanya mafhungo hani why singaye ekhaya uyointroduca kulelenye ifamily
le khona la ndi sina problem are usi mushumo nne ndi shuma do driver taxi problem ne mulovha thingo ḓa mushumoni thi goloi nda ndo isi ya standard ende nda humbela uri heḽi ya ḓuvha ḽa mulovha ndo ḽi ṱanganyisa na zwo uri ene u khou ḓa ndo ṱanganyisa na zwo uri hu na mushumo une u khou nṱoḓa wa muzwala waṋu ini a tshi khou ita zwo maliwa ende u maliwa ha muzwala waṋu ini zwi ya vha zwi tshi nṱoḓa uri ndi vhe hone that is why ḓuvha ḽa mulovha ndo ḽi humbela zwino heḽi ḽa ṋamusi a thi ngo vhudza muṋe wa goloi zwi amba zwori thi ndi mishumo ya vhathu ni vha ni tshi khou tou luvhelela ngisebenzisa sibongo sakho utawukhona yini ukuthi uyovela kufamily will organize bengikwatele like mbamba ngikwatile bengingahle ukuthi uyati noma wathi nangabe bowati ngami kude netabalo tizamile zwavhuḓi vhone a songo tou kwata a songo zwi dzhisa zwiṅwewo uri nne ndo vha ndi tshi tou vha ndi sina ndavha naye hovha tshi tou vha u sina nḓila ndi khou sokou tou vhona uri zwino zwo rali vhukwamani vhu ḓo vha hone badi zwino ro rali a songo vhuya pfha a tshi nga o xela ndi uri na musi ene a tshi khou humbula uri ndi khou yo ṱolela kutsi yanga ngori mufumakadzi wanga u a ni ḓivha na musi na nga ri no dzula na ri ni khou humbula yo ṱolela kutsi yanu a ni songo vhuya na vha na problem ndi tori ni khou tshimbila na hawa zwino ndo vha arali nda ndi tshi khou pfhi ndi khou ṱavhanya nda vhuya havha vha tshi khou ḓi ita mishumo yawo nṋe nda tshi ḓo ni dzhia na ya na vhona hayani na dovha na ḓa na ṱuwa navho zwavhuḓi badi zwino kha ri tende uri zwo itea uri ri kone u wanana vhukwamani vhu ḓo vha hone ra dzula ri tshi vhonana ndo vha ndi songo tou ni laṱa ndi uri na miyaṋu ndo vha ndi songo tou vha shavha ndi nyimele ndi khou pfha ndo takala nga maanḓa ndi khou pfha a thi ḓivhi a thina na maipfhi ndi khou wana uri vheiwe no nthusa mani no nthusa nga maanḓa ndo vha ndi sa ḓivhi uri ndi nga tou zwi itisa hani uri hoyu ṅwana ndi nga muwana hani ndi khou mu vhona zwori o vha a khou vhona u nga ri nṋe ndo tou mulaṱa so ende nṋe ndi tshi ḓivha na mbiti dzo uri ṅwananga ende miyawe u fhambana navho a si u fhambana navho nga lwavhuḓi a thi ngo lwa navho na luthihi ho tou vha na nyimele ya fhethu he vha vha khou dzula hone fhethu he vha vha khou dzula hone ha sa vhe havhuḓi na luthihi a vho ṱuwa nga mbiti dza hanefhaḽa muḓini o no mbudza zwo uri ene o itani o pfukiwa ngitiva ngijabulile kumthola asaphila imbuto le benginayo iphendvulekile ngiyabonga ukukhumbula ekhaya kungitfolela ababo wami ngicabanga ukuthi kusuka manje konke le benginenkinga nako sengidawukhona ukukhuluma naye nalokhu bekungiphathekile ngigula ngicabanga ukuthi sitakulungisa kusuka nyana bengingacabanga ukuthi ngidamthola asaphila kungako ngikhalile bengingacabanga ukuthi uyaphila and uyati nangami ukuthi ngikhona ngangivele nga-expressa ama-feelings yokuthi ngikhale ngizama kwehlisa nale enga benginayo towards yena kwata khali tsho kwata o vha khou dzhia uri khamusi ende tou mulaṱa so ende hayi kha zwi bve khaye a zwi ḓivhe zwo uri khotsi yawe vha hone khotsi yawe vha tshila ende vha mufuna Ngeke kube lula mbukela uma ufika endaweni kungabi nesidingo sokuthi lokuzichaza kodwa uthole umndeni okulindele ngabomvu njengoba kwenzekile kunothando kanti sifisela konke okuhle ekuqaleni ubuhlobo obusha njengobaba nendodakazi. Mhlawumbe nawe ungaba nenhlanhla ukuthi uxhumane nalo wakini olahlekile uma nje ungathintana nathi kule fax ethi 086 511 7440 noma usithumele email kwakhumbula ekhaya@sabc.co.za ukaphinde futhi usithumele WhatsApp ku 087 062 5738. Endabeni yethu emfushane kuleli sonto sihlangana noNobuhle Dlamini ocela simfuniso umndeni wakhe waseKZN adukelana nawo eminyakeni eminingi edlule eseyintokazi encane esesikoleni. Asizwe kabanzi ngodaba lwakhe. Mina ngoNobuhle Dlamini
lo umntanami manje bengibhalele kwaKhumbula Ekhaya ngoba ngifuna ifamily yami. Ngibuya le nto leNatal bengikade ngena isikole khona ngeza nobhuti wami beshade ubethatha umfazi wangapha. Bethe mabebuya base bebuya nami ke bathi ngizongena isikole ngapha. Sahlala masihlala ubhuti wami walokhuza wagula. Waba ukuthi ngene angisakhona ukuthi ngingabuyela emuva kuba umuntu ebengisuke naye kuza ngapha. Ngoba ngesikhathi nobhuti wami ngesikhathi eshona lo mfazi lo behlala nobhuti wami azange akathathe isinyathelo ukuthi ayele ekhaya ayobazisa. Kwaba nje into ephelelayo yangiphatha kabuhlungu. Manje nami ngekho into ekuzwayenza. Okusuka kwami leNatal ngize nosikhumbuzo uDlamini. Umama bekuzenzile kaMthembu. Bengisanda ukuphuma nje ilokuza amabele. Bengakabi mdala. Bengisenje umntwana. Ngakazi next. Usuka leNatal kuza ngapha. Ngesikhathi ngene ngakaguli bengimtshela ngithi bhuti wami uthendele ngizongifaka isikole ngapha. So manje nami ngikhumbula ukuthi ke ngiyobona ekhaya. Uyabona ubhuti wami kwamkuthi uyala ubhuti wami ubethanda ukuphuza yabona lo nto le amthili ke wazi wagula washona bekuyi umuntu engisuke naye leNatal ukuzana akhalise ngakhale sizobathola labantu ifesekhona isikhakhulu uniniza uye hlezi ngizwa ukhala ngaye uniniza wakwaDlamini ungathi angasiveza la ekhona naye uye all the time ngizwa umama ekhuluma ngaye athi abantu engibashiye ngale bekulokhuzana bekubhuti wami ubhuti Kholo bese kuba ulokhuzo ubafikile Dlamini bese kube uneniza Dlamini intombazana mina ngisemva kwa mina ngwakamagcini monna e botlhoko thata so that is why ke tsere matsapa gore ke kwalle Khumbula Ekhaya gore Khumbula Ekhaya inthuse go kreya family ya go mamaka even though le ga mamaka aka tlhokafala bekitse go mamaka tswanteng so yona e botlhoko ga ke robale ke yona so wish gore ka re ka ba thola dula ntse ke rapela ka metlhale matsatsi gore nka ba kreya batho ba kwa Dlamini gore le nna ntho tsa ka di kgone go bulega ka gore ntho tsa ka di kako gae ka go bomama so I so wish gore ka re ka ba thola Niniza ngiyacela nelikhona ukuthi niziveze yimi unobuhle dadewenu ingane yakhe nencane nobhuti lekhona ubhuti Kholwa okhona nje ngicela ukuthi aziveze ukuthi ngimthole leni khona yimi unobuhle Dlamini le community lone ke a ikopa o ka re ka re thusa re kgone kreya ba kwa Dlamini meno buhle Dlamini o tsile go gae a le monyana tsamaya le butwa gage so se le sebaka so please ke a kopa lipona tseng go le leng go teng. Uma ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kumndeni kaNobuhle Dlamini wase KZN, sicela uthumele iWhatsApp ku 087 062 5738. Ungakhohlwa ke mbukeli kusivakashela ku website yethu ikheli lethu lithi www.khumbulekhaya.net.za. Setholakala ku TikTok, Instagram kanye na ku Facebook. Bukelisiko leso sikhathi sokuthi ngikufundele enye izincwadi ezivela kini kanti yakusihlwa ifundeka ngalendlela. Dear Khumbula Ekhaya, please help me find my brother's child whose name is December Nkosi. He was born in Emelo in 1967. My mother took him to live with us in Mpumalanga, in Belfast. He started schooling there, but I am told that in 1978 he disappeared and nobody knows where he went. People said they saw him in Middelburg. He worked at Tip Top Dry Cleaners in 1980. They later saw him in Hendrina, where he was wearing a green overall as he was working at Copperas. Since then, he disappeared.
His father is Joseph Nkosi, and he lives in Tembisa. His aunts are Margaret and Tandi, and I am his father's younger brother, and I live in Springs, Guatemala. Regards, Samuel Opa Sibanyoni. Mhlambe mbukela ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kuDisemba Nkosi oyindodana kamfowabo kababa Samuel Sibanyoni. Uma kunjalo sithumela ifax ko 86 511 7440 noma sithumela i-email kwaKhumbula Ekhaya @sabc.co.za, phinde futhi sithumela iWhatsApp ku 087 062 5738. Uphindile Jiyane wasemzinto naye unesifiso sokuhlangana nobaba wakhe angakaze amaze empilweni yakhe. Asizwele mbukela ukuthi ngempela kwenzeka kanjani lokho. Igama lami ngiMphindile Ngwenya, hlala eNtunda eNkomazi. Ngiza ngibhalele Khumbula Ekhaya ngicela ingiside ngifunise baba wami uJona wakaJiyane bekathandzana na Mavis Ngwenya. Base bahlala eWitbank. Ehleleni eWitbank kwabo wabuya make nganeno, wabuya make atithwele siso sami. Make wafika ngibelekela nganeno ekhaya. Angikhulele nganeno mina kagogo, angimati bakwami. Ngabe ngiva ngabogogo bathi babe uhambe nemnakethu, make washiya umntwana le kubabe nginelisiwe igama lakhe. Make bengilomuntu ahambe ahlangane nemuntu angahlangane nomuntu shothi uyamthola lo mntwana, athola lo mbani ufika atomshiya nagogo. Ugogo vele la sikhulisile yena vele makazange make akusingilomuntu esicommunicate naye kakhulu, bekahlala eWitbank makwami. Nokuvakasha beyafika ngabo December ajike aphinza abiyele. Kumbuta nje bungasilula ukuthi umbuto uthe makani mina ngwakabani. Yena kusinaka makwe bekasinaka mara vele kusingilomuntu sothi ahlala naye uqoqe naye cha ungasimuntu lonjalo. Uthi mina ngwakaJiyane ngithole tuwe card lami laseclinic, baba wami nezoligama lakhe ngiJona wakaJiyane. Sengabuta gogo washo wathi ingilo ligama lababa wakho leli, yiso sibongo sakho lesi. Kumake thina songisho sibe sing5 lokwalahleka muye sisele sho sinyalo la ngatiko sila sho sisele sing3 noba lali angimathi kususaphila noma akasekho. Ungiphatha kabuhlungu kakhulu ngoba sengimphela baba wami lengamathi bona umndeni wabo bawati noba baba labanye bangasekho, mara ukuthi umndeni wabo babathi bayaqhumana nabo. Mina kungivisa kabuhlungu kakhulu nje kambe mina bakithi umndeni wami wakhabo baba kude lengimatike noma umnakethu lo le angimati total. Ngeva basikulama sisi wami lo mkhulu, mina nginumber 3. Umndeni wami ngiyawudzinga kakhulu lesikhathi sanyalo. Balekile ukuthi umuntu awadi umndeni wakhe. Nezinto eziningi letivelako isikhathi usufuneka umndeni wakho akhabo babe. Ngithatha ukuthi ngivelaphi imvelaphi yami mina. Ngithatha nesinanatelo sami angati lutho ngithi ngiyati ukuthi mina ngiphindile ngwakaJiyane. Kuthi ngichama ngaphi angikwazi. Kubalekile ukuthi umuntu omnyama wadi masiko akhe. Kona kuhlala ngihleli kahle khabo make, ngakhuliswa ngogogo wami. Ngikhulise kahle kakhulu, angikhulune imbatho futhi kakhulu. Umuntu lo ngibabe kuyadzingeka babe unesikhazi usinetinkinga takho lofuna ukukhuluma nabantu. Usinyalo ungakhuluma nababa bakho akugayile athi womva nami la 1 2 3 1 2 3. Nabantu abami nabo bajabula sibamade emkhulu wabo. Kubo nje wathi mama kanye nababa wakho ukuphi isibaba wami mina angimati. Lindo lengangijabulisa kakhulu ukuthi noma yena ngasamtholi babe manje ngiyophosta litshe ethuneni lakhe. Ndawujabula ngati ukuthi kambe ekhaya kukuphi. Noma ngithi ngivale itikolo ngithathe abantu abami siyavakasha sibavakashele ekhaya nabo umnaketha khona ukuthi asengivakashele umbana makhe nganene Nkomazi la ngihlala khona. Bona baba wami ngamthola ngambuta ukuthi athi make ahlukana naye beka make tanganeno beka ngadi yena ukuthi unesiso na angathi na beka ngadi angeke ngimblame kangaka. Ngaphinze ngimbuto ukuthi bekamtsheli nini umnakethu ukuthi maka wakho ngibani okwabani ngentike naye akakwati umnakethu ukuthi maka wakhe ngibani wakabani. Baba wami kuso sonke isimo la kuso ndasamukela. Ngimthola unjani angeke ngikhethe ukuthi ngifuna kumthola njani, angeke ngimkhethe ngoba kuya angayi ukuthi kumbe ngifuna something ngithi ngifuna lesi anganginika lithando lababi ngabe akhona. Angangamukela ngajabula angathi yena kimi akangati makwami akazange wamtshela kungabe kukuye ukuthi uwenda njani. Sithombe sakhe ngamkhomba singilesi sithombe sakho kukuye ukuthi uyangamukela nomuntu asambe sokwenda iDNA
konke lokungakamukela. Asazi yozala Nkomoni kulolu hambo lwethu lokuyofuna ubaba kaPhindile njengoba sisuka eNkomazi eMpumalanga silibhekise eLangkloof khona eMpumalanga. Ngiyadibuta ukuthi ngisatahamba ngimfuna. Utafika ngamukele. Noma utafika ende njani. Kuthi ngidamthola noma ngeke ngimthole. Akonke ngindakwamukela le ngidafike ngikuthole kakhulu. Fisa ngathi bangamukela noma yena sekangekho la bakhona bavala ispace sakhe. Fisa ukuthi lihambo lami ngathi lingaphumelela kakhulu. Ngihambe kahle ngijike umuke inhliziyo yami seyikhululekile. Ngithole ujabula kakhulu phakathi enhlizweni. Ngiyithole lento lebeyisolo ngiyifuna. Ngabe sekugcine ngiyathi sola ngithi kambe ngibhaleleleni ngafuna umndeni wakithi. Mara ngokuthemba kwami singathi uNkosi tangisida. Konke kuphumelele. Sana. Yebo. Ngihambe ngibuta ekhaya kaChiyani. Khona la. Igama ngiphindile ngifuna John Chiyani. John Chiyani. No, asingene bese sifuna ukukhuluma kahle. Sandra. Bese. Njani? Yaphila. Igama lami ngiphindile. Awangwenya ngihamba ngifuna John Chiyani. John lo umazi kangangani? Angimazi. Wamazi? Angimazi total. Makwamamuka nesisi ekhaya le ngihlala khona. Ngihlala khona. Wangibeleka ngahlala ngikhulele level. Sibe bahlala eWitbank. Makwami batholana eWitbank namakwami. Ngoba ngabe basho bathi wathi wahamba kwasana nemntwana. Igama lakhe bathi bekunelisiwe. Lo ukhuluma ne? Nguzamani. Ngubhuti wakhe mina. Mhlambe ugogo angakhuluma mhlambe ukwaziyo yena mina angazi. Kwakwaba ngumakho. Wakangwenya. Manje bahlangana phi nobaba eWitbank. Manje uze umfunela Yize ngimfune funa kumati babe. Angimati ngikhule ngakwadi bita ligama labathi ngibabe. Ngidlule inzimeni etinzima. Ngithi ngakwadi imvelaphi yami ukuthi mina ngiwakuphi. Angitati ukuthi ngiwakuphi. Ngiyasiya lesibongo ngithi bathi ngwakaChiyani. Ngisibone ekhadini angathi nokuthi bathi Chiyani bani. Angikwadi. Lithando lababe angiladi. Usibathi babe kuyaba netinto tokufika usufuna ukukhuluma nababe. Lokudala kude babe. Manje ngiyamtsinga babe. Nemndeni wakhe kakhulu. Ngiyabona singona ngithathe isinqumo ngibhalele ikhumbule ekhaya. Wawe ufunela ukoko. Ngifunela kithi. Alright, kulungile siyawizwa. Yena umama usesekhona manje. Make ushona 2002. Umama wakho uyini bakutshela ngubaba bakho? Kude make lebeka kukhuluma kona. Make bokungilomuntu longeke umbude. Bongambude vele. Uthi wena emake mina ngiphuma phi. Bongaqala akubude. Bongilomuntu uvelela nga icommunication beside kahle. Usodambude semake mina ngibuyaphi. Ngwakabani beyangeke. Ngiyende kubona likhadi sengibuta gogo. Basi gogo ngiso sibongo sakho lesi. Ngilo ligama lababa bakho ngoba babhala ngani lapha ukuthi wena ngubani uma kwakho ngubani baba bakho ngubani. Ngabona ngalo sekunesithombe besamake nababa boba yi2. Okay, ngisacela lesithombe. Yo. Yeah. Please, what's one? Yena nguluflophe.
ngicela ukukhombisa sami ukholo ukuthi ngizwe. Stop. Angiyazi nje indaba leyo nomntazana umakho awangimazi. Thina msenhlethi bane kuthiwa nako nabezwanawo nakathoma usemakhayeni beze bazokubika bathi umntwana nakho usonele. Azange beza, azange ngayizwa nakancane, sengithe ngokuyizwa bonyana umntwana lo usemakhayeni. Awazange bengizwe bonyana kunomntwana emangweni. Zange ngezwa. Sesinamubhuda besikhuluma ngaye. Ithombe zakhe zamarese manzona alikho nenase sinye no. Samazi lo babakho ne. Kuyi umntwana. Oh yena usakhona. Sesi manje akazi waphupha. Asekho manje. Ushone kumama phumnyaka 2014 so netang amadate khona ngisawazi thi ni akakaze vele wakhuluma uSigumbone emntwana. Zange khuluma. Thina ebesimazi ungududu gama lakhe nawo naye watshona ma. Ifirstborn akhe. Firstborn. Kababa. Thina sakwamukela. Asinakinga. Nawe sisi. Ngiyajabula kakhulu. Siningamukele. Kona ngiyabuva nemnakethu ngabe ngiyamthola naye Nkosi yami. Nawo kubhlungu ba angamtholi. Yeah. Mara ngidawamukela. Uthi umndeni ngisasenawo. Yena kumele lethi into lilangayo sewumkhulu nje ofunda nakho unento ayifuna ekhaba omkhulu ukhululeke uze mkhona. Nawe na unento oyifuna wekhenu uyize mkhona. Hayi leyo na yamva asithayiberekisiye leyo. Isipeli sedlulile le. Na sisabonga. Ukwazi. Ngakhulu ngoba umndeni wesekhaya. Kusophuma singaphandle sobabona umndeni wesekhaya. Ngizizwa nami ngiyabonga. Ngibonga kakhulu ngomntwana. Ngizizwa ngijabule kakhulu ngithola umntana kabutama noma bengamazi kangaka. Ngiyathokoza ngoba yena uzilethile zange simxoshele ngaphandle simamukele. Yabonakala ngathi wona amehlo impuswini la mfana nodudu. Ngidiva ngijabule kakhulu ukuthola umndeni wami wangamukela. Ngithandle lihlobile lokubhlungu singibathola babe akasekho nemnakethu akasekho. Ngangidaba nalokujabula kakhulu ukuthi ngibatholile. Ngawukhona ukuthi ngiqhumane nabo ngikhulume nabo. Ngimtholile nababami lomncane nabo mfowethu bakhona labanye. Kungivisa buhlungu kakhulu. Angeke blame muntu uma kwami lo kwendile. Angeke ngisablame umuntu naye gogo ngoba nje uyasho ukuthi wafika nami make emncane wasaba naloku ngibamba ngoba bekasaba ukuthi aphinza angishiye wahamba naye. Angeke ngimblame umuntu omdzala. Angeke ngisablame umuntu kwami ukujabula ukuthi sengibatholile bakithi. Ngiyabuva buhlungu kona ayikangaka ngoba vele masiko kwabo masiko bakwendela usengabi nemntwana ngoba mina senginabo bantwana. Angeke ngisaba nako kona ngiyabonga kona ngabe ngiyabathola kuqala ngisengede bantwana ngabe masiko bebatangendela. Ngabula kakhulu ukuthi kube nenqubekela phambili nabo mfowethu lalabasele
sibambane. Jabule khulu ene kade ngingazi bonyana ingaba nguye noma wathi ngokuthi zangayizi indaba ukuthi nomntwana kwathi ngakwavela. Mara ngithe ngiyambona awa ngibonile ufana nokwami lo uthuthu. Iyawa nguye. Iyawa ngikhululeke khulu ngijabulile ngobanyana naye akake zinenkinga. Umuntu ozanganankinga msuright. Usuzovela uzongibona ukuthi ngikho ekhaya na simemukele ehle khulu akunamathathaneko. Awa ngimukele ngomoya omuhle nakeza uzasezela. Nanginento ayifunako la ekhaya nangusonga nakhe akanamathatha khululekile uzaphila inkosi izamsiza mani izamlungisela into azifuna kwazithola uma ngeza azohlala lapha ngikhululekile. Akuba ithole ubaba wakhe omzalayo engasekho emhlabeni akahambelanga amahhala uphindile njengoba ekwazile ukuthola isiphetho ngokuhlangana nomndeni wakhe omamukele ngezandla ezifudumele. Sifisela konke okuhle kulesiqale esisha njengomndeni. Bukele uzunganyakazi-ke ngoba emva kwalokhu izithombe zabalahlekile kuleli sonto ziyalandela. Mukele izithombe zabalahlekile kusihlwa sivula ngoNciliba Nkosi osesithombeni wase-Emelo ucela ukufundiswa udadewabo uGugu Thusi owanyamala ngo-2000 kuzokala sengathi usedandi noma eLady Smith. Kanti uMampuru Metsing usesithombeni waseQwaqwa ufuna umalume wakhe uPaulos Mofokeng owayesebenza enkampanini ekhiqiza amasimba chips kudala. Kanti uManola Bathabile Mazibuko osesithombeni odumela ngelika Mkhuthuzi ucela ukufundiswa umndeni wakhe agcinana nawo kudala. uCynthia Rosina Mohale waseTzanini ucela ukufundiswa umfowabo uMohale Mohogwe Hendrik osesithombeni owanyamalela iminyakeni eminingi edlule kuzokala sengathi useNorthwest. Nangu avumile Nyamazana wase-Eastern Cape ucela ukufundiswa udadewabo uLulama Lulu Nyamazana osesithombeni owanyamalela ngo-2010. Bese kuthi lapha esithombeni sibe noThabang Mofokeng yena ucela ukufundiswa ubaba wakhe uDira Tsotetsi waseGrasmere owanyamalela kudala. Mukeli nangu uDumsane Luphoko osesithombeni ucela ukufundiswa udadewabo uDudu Phumzile Mabaso agcinana naye kudala. Bese kuthi uThembelihle Khuzwayo waseVelcom acela ukufundiswa ubaba wakhe uPeter Khuzwayo osesithombeni owanyamalela iminyakeni eminingi edlule. Kanti uKidiboni Ntobeng wase-Olivenhout Bosch ufuna umama wakhe uMajuda Sibetlela wasemafikeng owanyamalela kudala ukhonjwa ngapha KwaZulu-Natal. uMathiliso Sirame osesithombeni ucela ukufundiswa umfowabo uJuly Clement Sirame odume ngelikaphafa owahamba ekhaya eLesotho ngo-1970 elibangise Free State ukuyofuna amatoho. Kanti uZodwa Linda waseNewcastle ucela ukufundiswa umalume wakhe uMduduzi Michael Linda odume ngelikaMadondo owanyamalala ngo-1994. Nangu uBusisiwe Geli ucela ukufundiswa umfowabo uDaniel Phomuntuli waseKnoppiesfontein Farm owanyamalala ngo-1997 elibangise eBinoni. Bese kuthi uThabo waseNcwadini odume ngelikaSidwaba ucela ukufundiswa umalume wakhe uMdumiseni Sofasonke Mpanza owaziwa ngoTokyo Mpanza owanyamalala ngo-2016 eyofuna amatoho eGoli. Kanti uNeo Mukwena waseDube eSoweto ucela ukufundiswa umama wakhe uGugu Thusi noma Mukwena osesithombeni owayesebenzela eMlazi. Namhlanje mbukeli isivala ngoMaria Mukwena wasePretoria yena ucela ukufundiswa umamncane wakhe uMaria Musimula Dubazane waseDuduza osesithombeni wanyamalala ngo-1987. Broro Tronkon. Gift. Akutse ulukujanithi obulayile msali. Yes. Wena wanzi. Vuani bakubadala muthanetse wami. Ke a bona re yetse ke madi ka mali. Wo. Mosadi o ba sokola mtso. Wena o dia bana kwa. Ungubani? Ubuyaphi? Uyaphi?
Eminye imibuzo okumele ke sifunisise ngaphakathi kithi kanti siyathemba ukuthi uhlelo lakusihlwa ludlale enkulu indima ekukusizeni ukuthi uzifunisise ubuwena nomndeni wakho. Siphinde sihlangane futhi ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo khona lapho kwakukhumbula ekhaya ku SABC1. Nilale kahle.